Poštovani prijatelji, dobrodošli u Pariz. Za koji dan počinju letnje olimpijske igre. Biće to prilika da, osim jednog od najspektakularnijih događaja na svetu, vidite i koliko je važno što je srpska dijaspora u Parizu toliko bogata. A koliko zna da uradi za Srbiju, vidjet ćete u okviru nečega što se zove Danima srpske kulture. Dani srpske kulture ove godine trajali su duže. Vidjet ćete ih uz pomoć naše današnje gošće, Mine Kovačević, sjajne baletske umetnice, koja će se u prvom delu emisije okušati kao voditelj. Dakle, mogu vam obećati da će emisija biti jako lepa. Dobrodošli u Povratnu kartu. Predstavljanje srpske kulture u Parizu ovog proleća je otpočelo kulturom sećanja. Pred spomenikom kraljevima Petru i Aleksandru I Karađorđeviću, nastalom nakon marseljskog atentata, kada je jugoslovenski suveren sa francuskim šefom diplomatije stradao kao prva žrtva fašizma, održan je pomen posvećen jednom od stratišta gde je fašizam napravio svoj najkrvaviji demonski pir. Na događaju organizacije asocijacije Deca Jasenovca odazvali su se visoki diplomatski predstavnici Srbije i Crne Gore, ali i političke ličnosti Francuske, od kojih smo čuli iskreno uverenje da se ovakvi događaji ne smeju prepustiti prošlosti, da se ne bi ponavljali u budućnosti. Istina je da o tome ne znamo dovoljno. Moje prva saznanja o Jasenovcu potiču od posete Srbiji. Bila sam izuzetno pogođena, tim pre što sam jevrejskog porekla. Moji preci su preživeli deportacije i masakre, a tim je jača moja želja i potreba da upoznamo i vašu patnju. Bratska povezanost između Srbije i Francuske postoji odavno i uprkos svemu. Ja želim da je ojačam. Cilj mi je da skrenem pažnju na istoriju Srba u Francuskoj. Jako malo se o tome ovde zna. Zato između ostalog hoću da vrlo brzo organizujem izložbu koja bi sve ovo osvetlila. Organiser une exposition pour faire connaître ça. Spomenik srpskim kraljevima, slučaj je tako hteo, nalazi se u istom delu Pariza gde je novoizabrano predsjedništvo Saveza Srba Francuske otpočelo svoje aktivnosti. Novo lice Saveza Srba Francuske u prestižnom 16. parijskom arondismanu. Srbija je predstavljena pesmom i pisanom rečiju. 16. parijski arondisman je jedan od najelitnijih u Parizu, čiji stanovnici nose prestiž predsjednika države, istaknutih umetnika, naučnika i poslovnih ljudi. U tako nešto ste se mogli uveriti već po samom ulasku u svečanu dvoranu opštine Pariz 16. Savez Srba Francuske je prvi put nakon 15 godina na ovako prestižnom mestu organizovao promociju Srbije. Muzičko-istorijski kolaž posvećen istoriji i kulturnom nasleđu naše zemlje protekao je pred prepunom dvoranom. Okupljene su najpre pozdravili predsjednik Saveza Srba Francuske David Jakovljević, koji je istakao da Srbija i Francuska neguju veliko istorijsko prijateljstvo, ali da je cilj sada to prijateljstvo predočiti u svakodnevicu. Sa svoje strane, potpredsjednica 16. parijskog arondismana je, pozdravljajući zvanice, istakla da su parijskim Srbima za ovakve manifestacije vrata njene opštine i u buduće širom otvorena. Zatim je počeo umetnički program. Reakcije Francuza premašile su sva očekivanja. Za mene ovo je bilo jedno pravo otkriće. Bilo je odlično.
dobili ste veliku želju da zaplovite u Srbiju i da jednostavno imate što više kontakata sa Srbima. Predivan događaj, izvrsna vokalna solistkinja predivnog glasa. Ovo veče mi je dozvolilo da saznam više o srpskoj kulturi, koju inače poznajem nedovoljno dobro. Ali sam večeras doživeo mnogo emocija i zbog odlične priče i zbog odlične muzike. Zavoleo sam prosto srpsku kulturu. Dok su umetnici predstavljali izvornu muziku i nacionalne instrumente poput frule, narativni deo se bazirao na istorijskom hodu srpskog naroda, ali i ličnostima koje su ga obeležile kroz nauku, umetnost, istoriju i sport. Čast je bila prisustvovati jednom ovako lirskom događaju i u isto vreme da sebi priuštite prebogatu istoriju Srbije, koji zaista imaju zašto da budu ponosni na svoje poreklo. Ovo je bila i prilika da doživite te izuzetno značajne francusko-srpske odnose, od davnina i Jelene Anžujske pa do Prvog i Drugog svjetskog rata. Da se prisjetite Kragujevca, srpskog otpora i potrebe da sačuvaju svoje poreklo. Da se prisjetite kapaciteta Srba u nauci, kao što su bili Nikola Tesla i mnogi drugi, koji su za svet uradili mnogo. Dakle, mislim da je ovo bio jedan vrlo značajan događaj, posebno u Parizu. I nadam se da će biti još mnogo ovakvih događaja. Magistar pravnih nauka Siniša Blagojević, jedan od prethodnih predsjednika Saveza Srba Francuske, evocirao je najraniju istoriju srpskog naroda. Ali istorija Srba je i važan deo francuske istorije, kažu neki od posetioca ove manifestacije. Ja imam pretka koji se u Velikom ratu kao vojni lekar borio na strani Srba i uvek mi je bilo veliko zadovoljstvo kada mogu da ponovo doživim tu veliku vezanost za Srbiju. Na primjer, za kralja Petra I. Karađorđevića, koji je, kao i ja, završio San Sir. Verujete li vi još uvek u francusko-srpsko prijateljstvo, upreko svim događajima koji su se odvijali nekoliko decenija unazad? Nadam se da će ponovo biti prepoznato, naročito kod izvesnih političara Francuske danas. Bilo je tu jako velikih grešaka još od 1918. kada smo počeli da zaboravljamo šta je to Srbija značila za Francusku i šta je zapravo francusko-srpsko prijateljstvo. Mnogo Francuza koji uopšte poznaju istoriju veoma su vezani za Srbiju i pate danas kada vide kako se u međunarodnim odnosima tretira ideja da Kosovo nije deo Srbije. A Kosovo jeste deo Srbije, Kosovo je srce Srbije i Kosovo treba da ostane srpsko. Posle punih godinu dana u Parizu je završeno obeležavanje 50-godišnjice Kulturnog centra Srbije. Ugledne ličnosti i članovi diplomatskog kora više zemalja prisustvovali su zatvaranju izložbe Eme Bregović, čime je okončano obeležavanje pola veka Kulturnog centra Srbije u Parizu. Bilans preko 50 izložbi, književnih večeri, najraznorodnijih kulturnih događaja koji su, kaže direktorica centra, zaokružili jednu epohu. Počeli smo prošle godine velikom izložbom Save Šumanovića, jer su uglavnom tako veliki jubileji kao što je ova 50-godišnjica uvek moment da se setimo prošlosti i da negde planiramo nove izazove i da dobijemo neku novu inspiraciju za budućnost. U tom smislu mislim da je tako nekako na dobar način i završavamo izložbom jedne mlade umetnice, Eme Bregović, koja je danas onako aktuelna i na francuskoj i na srpskoj sceni i upravo
upravo na taj način u stvari nastavlja tu neku tradiciju onih naših starih umetnika koji su predstavljali ono što vezuje Srbiju i Francusku, a to je umetnost. Prikazan je i kratki spot sa nekim od događaja tokom jubileja, a posebna pažnja poklonjena je našim umetnicima koji su svoju karijeru vezali za ovaj kulturni centar. Moja avantura je bila od 77. kad sam ja dobio jednu veliku nagradu na jednom festivalu u Cannes-sur-Meru. To je bilo ono vreme kao Cannes i ja sam tada izlagao u našem centru Kolize. Posle su usledile mnoge izložbe, a uvek se posle mnogo vremena vraća u naš centar. Ambasadorka Srbije u Parizu Ana Hrustanović je, između ostalog, publici predstavila kompletan tim Kulturnog centra Srbije i rekla da ove mlade ljude nakon godine obeležavanja jubileja sada čeka veliki posao promotera Srbije tokom olimpijskih igara. A avantura najznačajnije srpske institucije kulture u svetu ostaće zabeležena i na filmu. Ono što mogu da kažem da će se ova godina završiti promocijom jednog dokumentarnog filma koji se zove Uprkos vetru i koji će prikazati u stvari ovu celu godinu jednu retrospektivu Kulturnog centra Srbije koji postoji u Parizu već 50 godina. Programi Kulturnog centra Srbije u Parizu nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom ovoga leta kao i tokom sezone. 6. decenija centra je očigledno počela punim tempom. Kada bilo gde širom sveta kažete srcem za srce Srbije, znate da pričate o svakodnevici odnosa naših iseljenika prema matici. Ali kada se u Parizu kaže srcem za srce Srbije, Srbi Pariza i Srbi sa Kosova i Metohije jako dobro znaju na šta se misli. U rezidenciju Srbije u Parizu, koja se nalazi odmah iza mene, upravo su stigli naši najdraži gosti, klinci i klinceze sa Kosova i Metohije. Najdraži gosti u rezidenciji ambasadora Srbije. Iz Osojana, Vidanja, Goraždevca, najizolovanijih srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, u grad svetlosti dolaze srpski mališani. Povod je jubilej akcije Srcem za srce Srbije, iza koje već punih 15 godina stoji kulturno-umetničko društvo Izvor iz Pariza. Razlika u odnosu na prethodne godine je što smo svih tih 14 godina mi tu finansijsku pomoć nosili u manastir Visoke Dečane, gdje smo uz pomoć monaha dijelili pomoć onima kojima je najpotrebnija. A ove godine, pošto je to jubilej 15 godina ove humanitarne akcije, mi smo odlučili da ta djeca dođu i upoznaju se sa svojim drugarima koji nesebično svake godine prikupljaju novac za njih. Pa da vidimo kakav je taj Pariz. Veći je nego što sam mislio, lepši je nego što sam mislio. Već se pravi spisak želja za sledeći put. Jel bi voljela ponovo da dođeš? Voljela bih da bih posetila Versijski dvorac, pošto to nemamo priliku da obiđemo. Ovaj susret je osmišljen kao prilika da se naši mališani sa Kosova i Metohije druže, ali i nauče. Ovo je zapravo i jedno putovanje edukativnog karaktera i sadržaja. Ovo je prilika da se deca najizolovanijih srpskih sredina na Kosovu i Metohiji susretnu sa velikim gradom u kome se nalazi brojni spomenici, jedno ogromno svetsko kulturno nasleđe. Ipak, najveća vrednost susreta za njih je bila druženje. Kako se osjećaš među našim ljudima u Parizu? Koliko je to važno za tebe? Osjećam se vrlo prijatno. Naši ljudi u Parizu su nas prihvatili na jedan veoma lep način, kao da smo odrastali s njima. I to je značajno za mene zato što dolazim iz enklave u koju sam okružen ljudima koji nisu baš prijateljski nastrojeni prema nama. Ambasadorka Srbije u Parizu Ana Hrustanović, koja je mališane sačekala sa svojom koleginicom iz BiH, Bojanom Kondić-Panić, poželjela je da se sa svakim od njih lično upozna i rekla da Srbija čini sve što je u njenoj moći kako bi obezbedila što je moguće bolju budućnost tamo gde žive.
a iz izvora tvrde da je ovaj jubilej samo jedan od brojnih koji nas očekuju. Srcem za srce Srbije je tradicionalna akcija i to je sama srž i suština postojanja našeg društva. Mi jesmo folklorno društvo, ali smo na prvom mjestu jedna asocijacija koja na prvo mjesto stavlja upravo ovu akciju i to je ono što je nama najznačajnije. Na kraju susreta svima je bilo jasno da ova fotografija za uspomenu i dugo sećanje neće biti i poslednja. Ovaj dirljivi susret naših mališana sa parijskim domaćinima ispostavio se kao najbolji uvod u manifestaciju Dani Srbije i srpske kulture, najstariju ovakve vrste u evropskom rasejanju, koja se upravo našla pred pragom obeležavanja četvrt veka postojanja. Petra Gojkovića su ove godine hteli jubileji. Beograd, 25. maj, dvorana Doma studentskog rada. Na veče Petar i prijatelji. Kao prijatelji dolaze Bilja Krstić i Bistrik, Madame Piano, Milenko Pavlov, Loran Prokopić, brojni solisti, muzički i plesni ansambli. Šta je, osim obeležavanja jedne zaista velike i bogate karijere, bio cilj ovog događaja? Posle 50 godina šta drugo reći nego skupiti pre svega prijatelje. Mi smo svi u stvari bili Petar prijatelji i svi oni koji žele da zapamte ono vreme kad smo čuvali tu neku gradsku kulturu. Ta gradska kultura je malo izgubila, nažalost, na vrednosti, ali smo ovim koncertom koji je trajao 3 sata i 40 minuta dobili neki doprinos za borbu za budućnost. Sa istom namerom, Gojković se vraća u Pariz da realizuje novo izdanje Dana Srbije i srpske kulture, koje je takođe sa prijateljima započeo pre 24 godine. Ono što je meni najdraže bilo, to je taj naš zajednički koncert koji je obavljen 2001. godine, zajedno sa crkvom i sa našom parohijom i našim vladikom Lukom. Mi smo napravili sa Nemanjom Radulovićem prvi koncert sa 27 ljudi koji su ovde već postojali kao muzičari, kao ljudi koji su želeli da daju doprinos. Pa eto, to je bio izazov. Ja sam uspeo da održim sa našim prijateljima i dan danas manifestaciju koja se održala ove godine između 24. to jest između 17. i 24. juna. U organizaciji Saveza Srba Francuske i Mondo Kulta Dani Srbije i srpske kulture počinju sjajnim nastupom parijskih muzičkih nada i već priznatog virtuoza iz Republike Srpske, nakon čega će uslediti književno veče Jelene Angelovski. Otvaranju nije prisustvovalo previše ljudi, ali je svako iz Kulturnog centra Srbije otišao sa izuzetnim utiscima. A utisak vašeg izveštača je dirljiva vezanost ovih mladih ljudi za Srbiju. Neka vam, u ostalom, oni objasne kako i zašto. Ja se zovem Maja Petrović, imam 20 godine, studiram muzikologiju na Sorboni i sviram saksofon. Šta bi ti bez Srbije u muzici? Ništa. Naša kultura je toliko bogata u muzici i toliko ima šta se radi, šta se svira, da ja bez nje nisam ništa i toliko volim da je delim, da je učim, da je pokažem svetu da je to neverovatno. Ja se zovem Stefan Štetić, sviram klavir i evo, mnogo mi je drago biti ovde s vama. Studiram u Nacionalnom konzervatorijumu ovde, završavam master kompozicije. Sad, trenutno, moj rad za master je u vezi kola, mislim igre kola. Ja sam Đorđe Perić, dolazim iz Bijeljine, iz Republike Srpske i sviram harmoniku.
od mog prošlog puta u Parizu ja sam otišao u Švedsku, svirao koncert tamo, pa sam otišao u Šangaj, tamo svirao niz koncerata i zatim smo imali festival kod nas u Bijeljini, Dani harmonike koji se održavaju po 16. put i zatim sam došao ovdje opet u Pariz. Dobar dan, moje ime je Bogan Stepanović, imam 23 godine i trenutno sam na doktorskim studijama reaktorske fizike i naravno sviram frunu. Koliko si spreman da kao naučnik pomogneš Srbiji? Pa, spreman sam maksimalno koliko mogu. Naravno, ima dosta ljudi koji su kvalitetni i u Srbiji, ali i ima dosta naših kvalitetnih naučnika svuda po svetu i u Evropi, ali eto, mi smo prošle godine stvorili Srpsko nuklearno društvo, da bi jednostavno u našoj struci pomogli za pitanje šta ćemo za sljedećih 30 godina što se tiče energetskog miksa Srbije i eto tu ćemo malo da se bavimo edukacijom i da predstavimo dobre strane i loše strane nuklearne energije. Ovi dani srpske kulture su bili pre svega posvećeni najmlađima. Pa to je jedini mogući način da krenemo dalje. Jer ovo je sad sve ponavljanje. Želimo da se sad posvetimo od pre nekoliko godina festivalu mladog stvaralaštva. Ajmo to da bude jedan novi festival mladih u dijaspori, ali uspešni, kao što je to bio Nemanja. Ima mnogo tih Nemanja, ajmo da ih pronađemo i da ujedinimo snage i da to bude jedan veliki festival, ne takmičarski, nego festival naše dece u rasijanju. Subota, 22. juni, centralni dan ovogodišnjeg dana srpske kulture. Protiv njih jednoga sam sredio, ostalo je... Celodnevni događaj nosi doajen Narodno pozorište iz Beograda Milenko Pavlov. Program je, prema utvrđenom konceptu, u najvećoj meri posvećen onim najmlađima. Sjajno je bilo, zato što ja to nisam očekivao, ja sam mislio da ću da se mučim sa njima jer znaju francuski i slabo srpski, međutim odlično su govorili srpski sa mnom, čak ovi od 3 godine što sam ja bio neverovatno iznenađen time. Zajedno smo pevali, recitovali i tako dalje. Koliko je važno čuvati na ovakav način kulturnim sadržajima srpski nacionalni identitet? Mene i vas ne mogu da pokvare. Kasno je. Kasno je, da. Oni su nam najvažniji. Ta deca, ovi koji su bili danas, sa kojima sam pričao, s kojima sam se igrao, čak smo na kraju igrali, plesali i tako dalje, oni su nam najbitniji. Kako ih naučiti da imaju ljubav prema svojoj domovini? Slave su važne, rođendani su važni, to je nevjerovatno važno. Ne mora narod ni da kaže zašto. Nakon programa za klince i klinceze, publici se predstavljaju evropski pesnici dijaspore. Ivani Knežević iz Ženeve, njena braća i sestre iz Pariza po Peru prave iznenađenje. Gde misao zaneta od nežnosti sine. Ivana im se revanšira lepim stihovima. Pravim dvorac sred bezdana, okružen baštom stihovanja, šarenom od lokvanja, zalivenom notama razigranih fontana, figurama stilskim u vinogradu. Kao u stara dobra vremena Dana Srbije i srpske kulture, svoje mesto ovde nalaze i brojni folklorni ansambli. Mi smo velika ekipa i ja mislim da je to najbitnije kod nas, da se družimo uz našu kulturu i uz naše pevanje. Šta vama znači Dani srpske kulture? Za nas je to vrlo bitno, zato smo i srećni što smo tu danas da bi pokazali šta sve znamo zajedno. Volimo što se bavimo time, folklor i pevanje nam je u duši, tako da se nadamo da će to još dugo da bude tako i da svi budemo zajedno. Pa dobro devojke, hvala vam i zdravo! Zdravo! Veče ponovo pripada slavnom srpskom glumcu. Jel se igrate i sa matoranima? Da, isto kao sa decom. Ja sam sakupljao razne šale, pošalice i događanja po raznim gradovima. Tako da ja to ispričam kao ajmo u Šumadiju, onda pričam o Šumadiji, nešto ću i da pevam. Naravno ja pevam te starogradske zaboravljene pesme sa odličnom poezijom.
kacama, rodio te otac, ubio te sin, brat bratu, o vratu, po vratu, krstovi, najveće drveće grobovi, najveće planine. Vojvodino, gladna godino i Vojvodino dugo, od Svetog Čarnojevića do Svetog Skeleđina, ti si Oče naš u opancima, katancima, lancima, Oče naš, iže jesi, iže nisi. O kulturi i umetnosti su te večeri briljantno pričali stihovi, citati, inserti, pesme. I još mnogo toga što bi moglo da stane u jedno veliko šteta zbog tako malog odziva publike. Mi smo, nažalost, izgubili svoju mogućnost da pokažemo koja je naša kultura. Iako se mnogi pre svega hvataju za to da su tradicionalisti. Ja ne znam koju tradiciju oni to štite i šta to znači kad kažu mi smo patriote, tradicionalisti, ali nama u kulturi zaista mnogo toga fali. Hajmo da vidimo zajedno sa svim našim institucijama u Srbiji, institucijama u Francuskoj, da zajednički dođemo do nekog novog stanja u kome ćemo bukvalno da povežemo ceo svet koji se trudi da izađe iz ovog šunda. Imamo jako dobru podršku, zaista izuzetnu podršku Kulturnom centru. Mi ćemo nastaviti sa Kulturnim centrom Srbije. Imamo izuzetno čast i veličanstvenu, kažemo, osjećaj taj koji se dešava u crkvi našoj. Sve crkve takođe trebaju da učestvuju. Mi moramo napraviti jedan zaokret da mladi shvate zašto smo mi, koji smo stvarali sve do sada, željni toga da neko to bude kao naslednik. Tokom juna ove godine održane su mnogobrojne manifestacije naše dijaspore. Počev od Vidovdanske akademije u crkvenoj opštini Sveti Sava u Parizu, pa preko vidovdanskih svečanosti u Nici, Bordeauxu, Nazornoj obali i širom Francuske. Naravno, nije izostao ni pomen srpskim junacima iz Velikog rata na vojničkom groblju Tije kraj Pariza. Tako će u svakom slučaju biti i narednih godina. Ali zadržati dane Srbije i srpske kulture znači mnogo. Znači više nego što bi bilo koja srpska dijaspora u Evropi o Vidovdanu mogla da ponudi. Zato svakako treba prevazići sitne surevnjivosti i uraditi ono najbolje za Srbiju i sebe.